Masha Danki. Na Ballroom di Metro Mall, um grupo de visitantes apresentar para assim desfrutar de dinner e show que, por certo, estava parte de fundraising evento. Durante il show, nostra moderatrice arriva passerella differente traendo in quadro di alguna tema maniera gala di Javen Cruz e beachwear di Sunshine Boutique. Siguientemente, Inspirational Dinner and Show presenta Miss Universe Aruba.